Bahwa dia kemalukan yang sira, asal mangkal programa untuk so gubernur Rona badi sangohin. Programa untuk so gubernur Rona, anesan programa parceria entre BPTV, o Secretário de Estado de Comunicação Social, SECOMS, e a área de Juventude, Desporto, Arte e Cultura. E a edição omin kita sekuliah konaba talento poinsa sira e a arte pintura ninia. Bangira ita kuliah konaba arte pintura, l'acesso si presença arte moris ninia. Arte moris nudar grupo idanibe lidera si juventude sira na kuno ho skill nebe oi. Atuatene kelanjutan ona basaide mo ka arte moris nerasi marca una presença e estudo mau iliwatu dan ampere anesan koordinator ba arte moris nerasi tari mau dia kalah obrigada ba marca una presença e programa jane e hola presença mus mau a Evangelino Manuel Pereira anesan mestre no membros ya arte moris otare mau Tade. dia kalah Dia. Maluk sila, usi estúdio segundo BFTV, Betani Training Center, Amoto Kohau, Agida dos Santos, itahahu programa talk show Gubernur Rona by the Sang Ohin. Mau bele explica to saida mak arte moris nerasi. Arte moris anesam grupo ida ma minha missão ou visão foca para a área criatividade ya início né a minha hobby si pintania pertama minha fundador é estrangeiro né mudar pintor depois tempo lá a mim nos cobre para música, multimédia, ou colaboramos com o teatro, administrativamente serviço directnya, mas dia kami colaboramos. Deve arte moris lolos mas nessa organização de libur nos adalah aprender muito bisa arte seni musik kontemporanea, ou nós amemos aprender baitanya kultura sirah. Jadi baiklah nami puluhannya dengan sekolah arte gratuito kan libre, como centro cultural, sama arte nivel makannya aprende halau si punya base fundamento na parte teoria Eropanya, dan pokok aku halau amne kreatividade fazia baitanya kultura ras arte nivel makan ya. Programa saida de arte moris ala durante dani. Programa esencial beliau ya temoris makani que aulas arte de las artes kita si básico do nível avançado itu e tempo valo amemos pouco lá o curso de música ou multimédia o restante tem parado também questão fundos no capacidade a minha membro será do apelar pai conhecimento de makan nível dan nível mak anisan stabil to até data que ya de las artes Desde estabelece to hoy loron onsa progresso si e programa arte moris. Ya progreso a mí mudar membro primeiro, mas agora sai a minha registrado social na presidente da ação Evan karena membro na agora minha anisau vice-presidente associação Martins. Eu senti orgulho lá lima para impacto nele mas tambah quando fatene haune a mi se jove se conclusão nela bidangnya saya
tambah artinya barak kita halo nih to agora barak sentinya hanya sembuat sampingan para halimar det mebe depois 20 anos a minha rea un membro barak mak muris to ski ka buat mebe sirah pende usi muris ele usi multimedia será barak mak serviço agência governo companhia privado graphic designer fotografer filmmaker o mostra nebe mak pinta sa ilustrator o pintor kalau sebenarnya kan udah pintor dan ini progreso agora dará grupo parparak pela rona e timor lalu mau rasik muselatin tambah nunca participei a aulas entre ao membro será alunos esse aluno será o lado que se para mais ser depois da organização será outro mais reclama dia membro aktif Neben perwira limar buat Miami jadi amin taburas tambah konra miahu ini hati mak pintor tuan ya karena ingat karena lima bus tersam mentano di bakrai depois kami hari agora kada municipal iya ida rua es membro ka sai pintor yang kami saya tahu even nenek mai be nanuin ne foto ni fruto ba resultado serviço mesmo kan Allah berani. Kemudian Mang Evan, under mestre musia arte moris, serona itene historia, ita tahu under estudante ia arte moris desde idade escola presecundaria, ele explica pouco esperança ne no tambah seda ita hili arte moris. Dia momento ni bem kau inclina ya arte moris sains estudante ya 2009 kau aprendian apa momento ni bem kau lara mono ba nesang ba arte moris ni ya parte da ya ni bem ya momento passado ni ya ni bem ita ia crise 2006 então ia neba nessa jovem barak lori sirne arte atu pura ema barak então nemak mensagem da kata sira pinta ia moru lolon timor ida det o ite ida det folima malu ne lau sira laus halo ya di laran det mebe vamos município sira então ia momento nema kau dia então arte musia buat nebe importante duni atu kura ema mentalidade usi trauma ga usi trauma ni larang então mensa ida nemak halo hau larang mono então momento ni crise momento ida nemak samus ia distrito tu então depois de crise normal filfale hau mai filfal dili então pas ne arte moris nos local registração form estudante então momento ni hau kursus dunia na ba to hau remata han kursus ba momento ni fulang ne hau remata depois de retan certificado depois já continua na fatina ba depois hau hela meeting ia na ba to agora det yeah. Sua experiência ni be ita bot conta saída det maka ita bot aprender arte moris. Iya arte moris ni rasik kona ba aprende ni laos kona ba pinta det mai be insa o moris dalida exemplo ida makanesang tambah sama dengan o moris dalida tambah iya arte moris laos ita lorong oni o mai arte moris pinta det omos sempre hal buat atividade oing anesang feto sira temos omos beleteng. Nah, ida nemak moris lalos. Tambah ya arte moris nunca mais dia feto iya laos dia feto let mak teng mebe mane os teng hotu ida nemak nya uniku iya ne o insa o moris dali ida depois ya arte moris ne organização ida nebe paling uniku li ya timor tambah dala barak ema usi colega sira usi distrito mai atu aprende arte mebe sira mos inclina ya arte moris odi hela mutu ko ami depois sira ba escola outro filho fale mai hela na fatin arte moris depois pinta hetang osan depois sira ba escola bototo hela mos gratis depois idane kan paling organização ototo nunca existe atu hal buat idan sene depois siane idane mos
om setang experiência hetang osang ituan labarak lima be ituan ode ba sekolah niang idan kan itela depende na eba inamang ya maski ita hetang itu di sa ba sekolah niang idan mak Artemoris ni unik tambah organisasi itu kan ita ba ita tu selo ou de certo certificado e tá filha na e danela o hela meti e né depois só aprende buat rumah depois vai tentang osa ya saya mana então Ita kuliah kono ba organização ida processo si orçamento satan atividade né ita buat sira halo precisa material yoing anesan canvas frame tinta no buat selo bebe precisa de pintura durante desde hari to ohin lorong o isa ita buat sira bele survive to agora Então, filha para a história, o início a minha fundadora, né, pintor, dia ya plan dunia, porque sekolah ya dunia lain, atau dia udah pintor nih, bolu fundraise ini, kalau lelang, panini obra, kami latihan nih hitam kosan montan ira-ira, mereka kalau kami suruh malu, saya ada maka kontes ini material pintarnya komplit tuh, kami udah lima kami hela, pronto depois kami aku pinta, itu sampai perneru, São Luciano quando mercado lama agora se cede inaugura ini. Kami hetang komite para tuir sucessão. No kami mau sanesa noen kami disideya. Kami la espera kata kami halu ilane da kita mau pinta bao de mahola. Uluknya kami fundadornya komite tulamosnya dia putih mai osan buluan. Akhir kenalan ya berkuatu ya kami mai punya hal saja ikut biosan nebe maneras nebe makamnya fundador khusus Miami mak quando cada artista ya pani obra uluknya mi halo 50-50% para 50 artista yang pintornya hitam baninya usia baninya nesiade 50 nih pola kila pali material que necessidade nível maquia dependemos management dalai damos o pola a minha logística na alimentação também a minha helam neve maneira sirana mas kalau kami depois minha husi kami kata liu dana minha fundos mas ya 2004 Artemoris consegue registro mudar membro Conti, minha estatuto na NGO. Só que no artista me lá para mim que uma para colher de NGO e Timor para qualquer proposta modeste de fundos possível. Nema que 2012 anos né e possível fundos a minha lá em 2014 halo festival arte Festival Botnya, kami membro sira ada tania autor arte di Timor nih, Tebedai, Sanam, Oman, Surtai, suatu tengah libur, ngomong kami tidak tersedia mai. Festival ini festival lo, saya mau konten di mana, kami area kami membro sira nih service matian lo, kami nih osamin tu bot, kami hitam 60 mil euros, comparar o dólar desde $6 depois estavam 30 mil anos. Mas isso nem lembra executa a atividade dele. Agora a minha empresa kita dia punya resultado dia kami kontente. Mas ele dan foi experiência agora kita kok kotok balik ke tapi lepas bulu. Aku lah hati tersirat tambah sirah aku maneira suatu tambah ya Artemoris mai sistema aprende cada semana emang waktu troca sai litera nebe quando ida lá ia né la persona preocupada ini guru ne bani kecuali assinatura buat tidak formal sih kan tapi saya aja tuh hari organisasi emang waktu ini treinado sirah hitam de treinamento para começar maneja organisasi lá independente tambah cada semana me halo robot pasal
ida sai ami bulu sipsuk dan dia kontrol aktividad itu bagaimana idenya depois kon lorong itu gimana halo alisam saya dah maklalau tambah saya dah kansannya ini tur kamu tuh bisa dia memang ami aprende Morris poin satu Morris kamu tuh Morris mudar emang Morris mudar komunidade Morris poin saya leader tambah Amni hari tertinggi kamu tuh juga malu kalau ya grup larang kalau grup para kona baru saya diterima ya memang bulu agora yang bully kita saya kota dornya saya diterima kota kalau hanisannya ini label macam atau dia keliu halo rotas atau mahut begitan jatah hanisan bele latin kuliah saya sih hotel ke paman emang hotel ada panu yang hadir problem apa ya Artemoris mak tambah sirap pinta kalane mak momento dia kliba emai daida para konsentrasyon pinta talvez sirap tobane 4, 5 atau daderona ema haderona mak sirap tobane maybe amne regras ne at kader tu tukurne usanonya individu tukualu ne ema hutu tenggader ramos ai rega moro halu aktividade opine be semak saya sukuna bulu moras pada sebenarnya niat tinggi asik orang membuk sirni untuk hadir ya orasnya semak lakon saya atau sebenarnya makai tangkas tiu kai idal hadir tangkas tiu harus ada desang bomu lebe maner sirni mak kalau ami bele modis tenta sistema be 50% depois ami hari kali ne mapalu kontribui makas yang saya helai ne ba hari tambah pati Amos, Hanorin, quando durante tanto a minha Hanorin, quando se rafan obra, sai fali se recimo seria 80%, ou 20% mas para elawat de modos. Minha categoria se rafan depende para cada membro-nya contribuição para organização. Maneira sirane makalo ami la puras liu la bawai mai be consegue resistir. Além de orçamento, partimos quando Itaharé arrumou estabelecimento Artemoris tinha muda ona fatin liu rua ou talatolo. Poisa no coordenador ita ya ona Hanoi atau ya fatin permanente ba Artemoris. Kona ba fatinnya agora balete namin mudar lidernya agora datang kawnya kantornya Hanoi maneiras bisa para dia propriedade mesa laos ba individu mai be parte morisnya ame ause ya kalkulação punya tu halu idane ya posibilidade barat mai be Hanoi awalnya Hanoi lagi kalekat tamu buatnya dalam rumah acontece magria minha surpresa mas há mudar kami responsabilidade para kita propriedade da permanente berkata au mairu hau si ia kala ia abi membusira preocupade com sahetan material ou kontimak dan sehingga preocupatan di dunia ami bisa toda na limar mai be hawar turun amne kalkulação mutu ka alisir amne membusira alumni sirnya existência não forçan para continuar também seria interesse au Hanoin Ryan mesmo se suporta e tenura timor de tane bamai awan tanya objektif dia kawannya lorong rumah timur se ya rai rasi Dan muda kedua Mang Evan muda membro no agora saímos mestre dengan Norin Vale sida selo pengira fatin sida permanente sai obstáculo kala ba mau tirana noing ya mai hau anesam ba fatin ladung de fatin tuang muda maine fatin ma diferente mai be atividade importante ta halona fatin kanesang ulu fatin ne be mak nesa espaço ne be mak bot me be agora da espaço ne be mak ik me be importante mak halona fatin tene misanga itene atividade lorong ita halona fatin makanesang amne Hanoring noring importante mak amne atividade lá na fatin espaço ne mak diferente mai be atividade am lá na fatin o fatin agora né é uma autorização do presidente da República
pela tete sidau permanente ba imi. Uisa itene hare ba fatin agora dadau imi usa suficiente kalai odi halau imi atividade. Ya, kuna ba fatin dia nebe mak excelência presidente oferece mais arte Morris agora dá o suficiente mas ya parte dia tambah ya uluk ya fatin tuang ya nebe mak kami ya barak ya nisang ya teatro música tapi agora dá ya kami nebe mak ya pinta det mak iya neba então ida ne makan isang fating natong liu tambah kolega barakan sira ia falian isang aluga fali uma ida persira hala sirna atividade então ia ne mas isang fating ne ki kliu então labele akumula kolega sira ne bem kulu kama mutuk então labele mai fali tambah fating natong makida nena kita tu buka fating bot solusi lah ya Fatim makidane entang idane makam kami ujian Fatim tu agora ande ya Dadau ne ronamos arte Morris hetang orçamento de secretário de Estado arte no cultura. Ela tete orçamento ne usa ba programa saída no usa governo durante ne serviço na muito ko ini. Orçamento do secretário de Estado arte e cultura tinang kutubnya aku support atividade aulas. Tam depois evicção e mos antes evicção nami pagado ituan ho atividade aulas ni. Kami orgulho lah lima pa idane kami hitam fal fundos para primeiro vez existência arte Morrisnya nami hitam fundos se governo o secretário de Estado arte e cultura para reativação ni aula. Kami orgulho lah lima mos orçamento nela suportar temor state mas veio grupo que quambalo ni be nami consideran se filar se temor mos setan suportar si osane ami tetapa etan no para malu etan material palu masalah actividade di sana Hoy mes ne arte Morris nos setan convida de participar ya expo bienale ya Italia, bele explique saída de época e me apresenta aí neba. Exposição Bienal Internacional de Venice ni, arte Morris ni membro conta na intolo o mapa e primo sal agora se arte Morris lá representa buat tidak mas kami orgulho ba inisiatif idane tambah sekitar estado ni Hanoi tapi inclui ami atividade para ami ya objeção para futurnya quando aku ikas karik precisa prepara saída kriteria saída pintor timor ela ini precisa para aku referensi kriteria sirnya partisipa tapi dapat ni tanya pintor Maria Madeira pintor senior nebe mais qualificado também de escola masterado com a arte plástico dulu ele itu jadi awalnya tambah naik ada 2 anos bienalem lá ele de awalnya desa sekretaris Estado boleh ambil para ini bisa dari para mai prepara kaniaan buat ini lalu pun coba Você exponerá-se que mo arte Morris sira aprender sini. Ne amina itu mapa hawano ne como bienal ne be ma tua no potio ia mundo ne ia artista o mundo quase mundo toma mak mai karik nação ni da rua mak laia mas quase ni eu ne be ini benefício da saída makami aprender makai tabelare obra oficina nação selo para pintor criatividade se recebe mai sama nação balu indivíduo mak representa nação balu grupo mak apresenta nação balu vale colaboração entre pintores para la osusi país cidade men colaborar vale para nação kita
Ramen, mai amini o pilumet o bele assistida ne. Selutamos tama sira ne be makwane tengilius prosesu da lius botida mapul kurator ya nisami tigorno sira ne makanisa sai juice batu di sini one merece baka one orane merece tahu balai tahu sira ne be makliune hanisa qualificado one ba para participar exposiran isso. Si Expo Biennale ne ia exposição que me vê arte morisira tuiron kala. Dia passado a mim participa Sambara e anale se liu se arte moris ia 2000 lasal 2015 ke 16 ia Biennale ia Bangladesh makam membro ira participa na agora bulut arte luro di pinta pare di barbar dunia mara ini participa. Essa exposição vai bem na Ceneva, me quase halau parece África ou América macam mesti dapat kontinent negara Australia tang kada sidara ni tamu Amo fale ba Mang Evan. Hoy Mang iliwatu kuliah kono ba participação arte moris ya evento internacional sira. Hoy sa Mang dar mestre Arriba participação Italiano Juventude Sira ya arte moris. Tambah ini muslo ke klase gratuito basira nebe akara sai pintor. Ya kuna ba anisang hausinti kolese lebe maka ba mai hau ya anisang estudante anisang feto tambah bane na intolo amang liwato o han mestrida ino o han estudante da feto então ba hausinti sa mai hau orgulho tambah han estudante bele ba durante hawan ore então hausinti sa durante honorin laosan sa sia-sia honorin sia-sia mai ben rasa guati tentang ni bele ba tentang hamos orgulho depois lorimos Timor lorimos Arte Moris dali dah não sinto orgulho Bagira sira berkelas ini beloke saida det maka honorin basira kuna ba Arte Moris nya aulas ni kada nisang tinang mai be depois de ami parado tia ya 2020 nema parado então finalize 24 maka kami hetang fatin fong temporário nebe maka or fatin fong nema kan feng registro nesang registro fale estudante fong nebe maka mai registro total usamnya ham estudante nebe maka finalize 2024 nya hamutuk 178 pessoas, né 78 peto, no resto mane. Ne ami hanorin kona balaos ba advance ni mabe ida ne kan anesang ami hanorin tambah ema bara gosta pinta mabe sira hatu pinta haraskan tam mas sira gosta onsa mak sira tua tene pinta entam hanorin sira kona ba basic liu então sira onsa makat maikar lapis alonsa pues satu halon sa então hami hanorin liu kona ba basic liu ham sira gosta mai sira hatene então ami hanorin liu kona ba basic liu então durante am hanorin basic liu então ihane ba ani sam fahna ia momento basic liu fo fulan tolo então fulan ida am kona halo kar kona ba lapis sirkar lapis kalapis dia kona ba fulan rua fale lapis cor depois fulan tolo fale ni ikusona então sira comes lapis cor ou lapis sira halo mutu para tu sayo buat rumah então ia ba sira consegue to hotu fulan tolo então fulan tolo hotu nemos se continua na fatin ne anesang ba level de cara anesang site tuan sa ba advance então começa sira pinta na emne foto insama kat pinta emne foto dia então sira começa a pinta na Isa o resultado durante ne. Mai hau anesang resultado durante dane lah anesang o tinang nebe hanorin tambah resultado dane ida estudante nebe paling barak liu ia Arte Moris estudante ida nebe mak ya 2024 dane depois
depois de sira hetan hotu to fulan tolu hotu mos am sinden sa barak na fatin laos menos ulukan nesam barak liu be ituan liu depois fetomos barak liu mak 95 99 então foi lá sira 2024 né fetomos barak mos barak depois sira hotu mos quase emo todo o minha contente então sira consegue hotu duni to fulan tolu sira acaba duni be sirne cursos né duni. Mau ngeliwatu. Ita kuliah kono ba resultado arte moris itare pintura furak barak maka ini halo ona i oisa bangira pintura ida hetan valor ema hola osane oisa ama ba arte moris o ba pintornya. Quando va a carissa não ao explicar se quando fan agora dá uma minha se filma que are quando vai dan ini persentu lá tem da rumah 60 40 are ya payan seni mai be acesso ne 50 to depende hari semak ativo pai tulidan dulu ya pasar liu quando serviço vanessa projeto a mi maruka mi papinta didanem pai 50-50 sagora ba jarante dane tambah ne makau ne awun visi ma beniam safe komunidade tam ne macere bacirani. Oke. Tak mudah kali ba mong evan. Mong evan beli hatene polin pintura ida mengira pintor ida hetangira. Kono ba folin pintura niya ida ne laos nesang sasan sire loza ga nebe ita harga ihanaban ida ne nesang folin nebe mak ihane ne usi expressão nesang pintura ida quando mosona ita tu ita harena ya canvas rumah ne kan expressão si itenia usi expressão si ita então ihane ba nesang folin nebe mak iha ne depende ba artista nebe maka fone preço tambah expressão ne usinia então fone preço ihane ba kono percentagem ne orsida amba iha agora dadau ol uluk agora dadau ne nesa amba percentagem ne usi tambah iha ne ba nesa artista ba junior o senior sa nebe mak antigo nebe mak nesa pointama no estudante la então iha ne ba nesa porcento nebe mak la nesa então balu iha 60% ba artista 40% ba kantor idene ane samba ba kantor ne kan samba material nomos bahang nebe makan samba uja lor tambah ital lahen nebe makas fundus nebe mak hetan lor lahen tang idene mak samba 40 ou 60% nomos balung 20% so 80% sansa 80% ba artista ou 20% ba office ba arte moris niya ne para tuba sasanga ba hangyan. Se on resultado pintura ida hetan valor. Ele hatene kata talenta ida nemos resulta valor economia no rendimento ba neema. Antes otaka itanya programa ba unian sa mensagem maka ita karak sikiane. Han mensagem ikus nimak ba pa jovem sira nebe mak iha talento ita like subar itene talento ita hakarak fosai itene talento liu sini be mak ita talento iha kono ba musika niang kono ba pinta niang kono ba talento buat nebe barak kita expresso si itene talento nebe mak ita iha. Mudah kali ba mau ngeliwatu. Imong ita na esperança ba arte moris ya futuro nossa mensagem mak ita bota karak kita. Esperança é arte-moris para o futuro. Agora cada me tem que a casa na tindi mas cara que é propriedade é suficiente para eu vencer nebe mas cara para ele livre movimento. Mensagem como depois de 21 anos a minha existência a minha experiência mas cara você autor nebe mak sai
kita perlu saya artis atau seniman atau espera kati telah reitanya aneh saya sekitar penghibur tambah sudah deh mas ini ya mindset nih hanisane kan kosta pintura rumah karena kita pinta sirnya enggak mas laku silu ka mai karun liu lebe kita tinggi support malu valoris artis terasa tinggi valorizan ya kata kita nih hari buat nih halo nih hanisan servisu paniaan sudah deh mas tinggi consider gani servisu lah para entertain deh iya memang kita fungsi artinya para tu hak solo kita nih larang kita nih alma baik emang ini mak aktingnya nih bisa tomat kansannya punya meresip ini para kalinya aneh dan partai service perusahaan ini yang tidak bisa awalnya sudah ada mesti komprendi dan kuando akar tokado rumah mai toka label harupanya kanta marade tidak karnokat nah label kanta tan sela harus pinta deh material sudah tuh atau pinta tan sela punya material lain penting ya komprendi malu para kita apresiam mais tinggi pak tokut sudah ada respeta kreatividad orang hari ini anak ini proses ini. Oke. Ten entrevista to hane ao fo Brigada Barak ba mau Evangelino mau Lewato Brigada Barak ba marca presença na studio e sucesso na fatin e a futuro e sai na fatin ba centro arte pintura ba jovem foi sai será hotu ya Timor Leste Larantoma e maluksira atu ba ita Maluksira atu ba ita hotu katak limitações nunca sai obstáculo ida atu ba foi sai sira ode hatudo sirania talento e a sirania area ba imi sirania bemaka iha talento hanesan iha area pintura mas be sidau que a capacidade ode hatudo imi nia talento ami convida imi atu bele bagabung hamutu ko arte morisira ode hatudo imi nia talento tamba arte moris hatudo ona sirania capacidade liu husi sirania produturasik sirania valor sira hatudo la os ia railaran det o nível nacional det mas be siramus avança ona ba mundo internacional liu husi sirania presença ba evento ne be refere maluksira toya nedet itania programa tokso gubernurona ba edição ohin os estúdio segundo VIP TV Betani Training Center Hamutu Kohau Agida dos Santos ho equipa produção lalua hato Brigada Wain ba itabot sirane acompanha hasta ser malu faliha próxima edição